Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Senina toma-toma labiki anrange sila surah malabiki insyaallah padang kerja masih pun Allah taala. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan laur secara jannah pun Allah taala. Oleh karena rilalan na iya waktu mabarakai Allah Ta'ala dengan kanapat tu mawereki pape nyaman dan niya Allah Ta'ala dengan kanapat tu mawereki pamasena mapamula angka kirijajiang latuk matu mateta angke Allah Ta'ala dengan kanapat tu mawereki riasangnya pape nyaman. Makoto faro salawan dan yang mapasalam alori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Insyaallah melori rampe rilalana iwat tuma barakae. Ritujunna rupa tawe tak bagewi ritalue bagian. Yang pertama, rupa tawe memiliki tubuh. Yang kedua, rupa tawe memiliki ruh atau nyawa. Dan yang ketiga, rupa tawe mapunewi amala. Iana telu bagian yang akan kita jelaskan pada hari ini. Memuari nendreki Allah Ta'ala untuk si mata pakaranwi ular ramalan. Nomor sedi rupa tawe tabagir watak kalena nomor sedi watak kalena. Na yero matu watak kalena rupa tawe leswi mancaji tanah. Nania mancaji andrena ulo-ulo i angkewe rilalan na tanaiwe. Na kunihe mega rupa tau tak pasalah. Na sabangkana rupa tawe siap bupa kabaloiwi watak kalena. Kalamanna na rekomelo maputi pakai beda RDL. Maputi rupana mabolol cekona. Watak kalena malat dan perhatikan. Nasange andre guru tafat tasawuf ajak mualupewi andrena tubuh gasarakmu. Makotobor ajak mualupewi andrena tubuh halusukmu. Ya sange andrena tubuh gasarae iya nahi watak kalena tubuh gasara. Andrena nandre barele dan lain sebagainya. Nah yemo andrena tubuh halusue nasabah salawae rinabita nasabah sikirie nasabah abbaca kurangi nasabah adan tirantewe lor secara janna pungalata. Aku nih mega to takalupa. Siap buka kasingi watakalena padahal iro matu watakalewe begaga nalisui sangadinna mancaji tanawi dan nia mancaji andrewi ri olokol angkewi riawana tanawi. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah. Ede wadi nompo rilalan na atita nasa bangkatutu tarika salah. Nasa dito na perlu to makasiyan. Nasa bayro matu di watak kalita mancaji tanah pemang aga nasa buru aga icalla. Ama biasan kamapakur. Pada artisena agamata Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah narekomeloi pancaji pemairna atanna cukup mengatakan iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Narekomeloi kung Allah Ta'ala pekan kesedia sewa-sewa cukup mengatakan kun. Jadilah fayakun maka jadilah. Nah itu na cuma biasa ini. Kung kejap-japi-japitan sa Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Panasapun. Ya. Padahal iro kun fayakun itu adalah perkataan yang hanya Allah yang bisa menggunakannya. Nah biasa fayakun kotoma japi. Napi sepun. Tapi menurut ahli tafsir, iro kun fayakun adalah kata kung Allah Ta'ala mi bawa di puade nasaba iro betuana kun. Jadilah, jadi ko
fayakun, maka jadilah itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi watakalena rupa tawe le suri tanaiwe mancaji andrena uluk-uluk. Yang kedua, nyawana rupa tawe. Aye matu nyawata i rupa tawe le su pemang riolona pung Allah taala sebagai Tuhan Allah yang menciptakan nyawa itu. Nyawata rupa tawe le suri sesena pung Allah taala. Ayana kada pung Allah taala na kolam lebih yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbik. Muhammad, nareko nataneko atamu tentang nyawewe tentang ruh puade makade iya tu nyawewe urusanna pung Allah taala. Inilah pendapat yang membantah, inilah ayat yang membantah tu engkewe biasa nareko melo mak gere ya. Biasa tu na puada makade aja mak gere nareko de misa makade temu taro nyawana. Ya, biasa yang kali ngayaro. Aja mucafa-cafa na sama magere bembe, magere manu, narekode mistengi makarete ke munro mutaro nyawana. Padahal namuro aleni tani makarete munro itaro nyawana palinga makan ku capa uti. Nah sebab mage urusan nyawa itu adalah urusan na pungalata de misteng. Yeto na rahasia ka pungalata asarangan na nyawewe na tubuewe de ga misteng alena. Yemo tanra-tanrana nareko madafi tawe mabiasa na lolongan. Tetapi persoalan waktu, tepatnya waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan di antara manusia. Apalagi kiamat. Nang katona rupato ramalkan tanggal 12 bulan 12 2012. Nah, melok kamalino. Padahal tidak ada yang tahu itu. Hanya Allah yang Maha tahu, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denis tengin sabab ini persoalan gaib. Yang kedua perlu diperhatikan hadir yang dimuliakan Allah. Mau biasa tuh narik koto magere manu, magere bembe. Nah sejene kiolo, biasa pak ya, biasa ki, majene manu. Komelo igere sejene kiolo manu Sementara mapamula ki SD letu perguruan tinggi, makoto pro deneng keneng kalingan re guru ta mapaguruangi. Maka dan keriasa tata cara berhudu ayam. Deneng kapaya. Tapi mah biasa pegau. Padahal iro dia sange jenne rimanu maka itu mangkasae jenne ki manu ya sange jenne wai di maka mangkasae jenne ki manu batuan ada ala ko wai mu bise itu manu nah sabawat di jaji marota manu boleh ri cemme boleh ri galunge boleh ri rota sere kwamangi aja na rota ki pakaian na to mak gere maka bise wideni jenne ki. Yeto na sama biasa maka datega ni pamuli narik komelo jenne ki manuwe ulunna ga ajena ga asa ulunna dan kana bolo ke manuwe de benigere. Ini yang sering terjadi hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal dena perintah pung Allah taala. Ayeuna perlu irsep penyebabna. Deto na salah narik maka deki jenne ki tetapi emiro maka de iro syariat wudu itu hanyalah untuk manusia. Tania untuk lokolo Tapi deto na marigaga ripake narik ko iro ibatuangi. Ya senge jenne ibisemetomi tanpa ada syarat dan rukun yang meyakini bahwa kami to jenne manuwe deton marigaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yana nyawana rupa tawelle suriolona pung Allah taala, mancaji urusan pung Allah taala na idi rupa tawe digaga misangi sangadinna pung Allah taala mi bawa. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga amalat ta idi rupa tawe. Ayana he mancaji apunat ta idi rupa tawe. Watakaleta tubuta tenya punatar le suri tanaiwe rohta idi rupa tawe le suri pungala taala ayemi amalatta amalatta ni idi rupa tawe mancaji apunna mutlak mangolo matu riolona pungala taala bahkan nariko tomate yutbiul mayitu salasa nariko yantara tomatewe angka telu tiwi yang pertama keluargana yang kedua waramparana yang ketiga amalakna. Lesu dua monrui sidi. Lesu keluargana, lesu waramparana, na yeke monrui amalana. Namun ini maka papujita di keluarga tak deba gagi rita maka saking cintanya kepada suami yang meninggal maka de lemetona iya digaga. Kenapa? Nah sabayar rupa tawe nari kuma bicara matenga ki ma biasa ma metauki. Amala inu di mangolok ki materiolona pung Allah taala. Ayatona ma biasa rupa tawe tak kalupa di sesena amalai.
Engka sedikisah sedia to panrita. Ia to panrita ewe pura ni makasiwi ari pung Allah Ta'ala selama 80 tahun. 20 na tahu makasiwi ari pung Allah Ta'ala. Akhirnya matewi si oleh riolona pung Allah Ta'ala. Nah karena pung Allah Ta'ala ataku nasaba engkau no makasiwi ria selama 20 na tahun umaseino. Jadi taman ori suruga pamaseku nasaba engka no umase. Maka dia ronae topan ritewe puang. De umelo tama suruga nasaba pamasemu. Ne yeke tama ka suruga nasaba amalaku. Wah, macego ataewe. Aprotesi. Puang pang katome gatot itu ata macegau. Maka dia punga Allah Ta'ala mapakwe eleto pikiranna. Maka dia pun Allah Ta'ala asam paja ku apuasa ku asaka ku ini itu pikiran. Masa dia tu nomor rigagai di. Seumpama. Maka dia narik ko malalaki ya perto runtu ema pakue. Narik ko meloki masam paja kasar. Ya rega masam paja jama. Ya bana wadi narik ko malalaki mabela. Nang katona maka dia wadi motor natu stasia menjamak salat. Ya rega mengkasar salat sabak. Sosok ajuka, maka datiki joka ka daratku. Jaga kilo darat tadi itu nasan mabela 100 meter dia nawadi. Ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nato pan ritewe maprot na kade puan de umelo tama suruga nasaba pamaseta. Tetapi melo kata masuruga nasaba amalaku. Akhirnya pun Allah Ta'ala nutus malaikat timbangi matana sawali. Tiga matana amalakna aruflo na taung si bawa batu matana si kalite. Akhirnya itimba batu matanna si bawa amalakna. Ternyata matana i batu matanna iya puleri pung Allah Ta'ala na iya amalakna aruflo na taung. Napa ni mengaku maka dia puan mengaku na. Napa oleh batu mataku si kalite. Na dena nulle bandingkan aruflo na taung maka sibiatka. Apalagi negana tu pamasena pung Allah Ta'ala di mengkeikie. Na mega mo baru patau dena aruflo na taung maka sibian. Na yekia makurangi amalakna. Padahal ini matu amalatai yewa mangolo riolona pung Allah Ta'ala sabiki sebagai atama turu riolona pung Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ron atau pandritewe tamer suruga nasaba pamasena pung Allah Ta'ala. Memang patamete suruga adalah rahmatnya Allah. Tetapi mustahil meloki lolongan ni pamasena pung Allah Ta'ala narekwe ditona ti macegau dene turusi perintahna pung Allah Ta'ala. Iditona timebu atas salang piko carana mailo kina masih pung Allah Ta'ala. Na iya rapang masih na pung Allah Ta'ala iya panawat di mengkeki narekon kaki turusi perintah na pung Allah Ta'ala na niya niniri wisin na papisangkan na pung Allah Ta'ala. Maka to propemang pamasih na pung Allah Ta'ala ang kasi di riwayat sedie raja. Iya raja ewe na kumpulkan mana ni perdana menterinya. Nabahas si makademagiro nasa pamasena pung Allah Ta'ala si mata mabela ruidi. Bukti na mabela pamasena pung Allah Ta'ala narikuan kay tanah. Deba na idukpa nalasi lempot. Ya, pada makhluk di selatan. Deba na idukpa asewe nalasi lempot. Narikuan kawi jaji malasa. Angkuang kay tanah rilan kampungnya edega gamelo jaji sehingga mereka mengumpulkan raja dan para menterinya berkumpul membahas magi bedek mabela pamasena pung Allah Ta'ala. Akhirnya tidak ada satupun yang mampu menjawab. Dega mulai jawab karena pertanyaan raja ewe. Nasabah magai sistem pemerintahan sudah bagus. Manajemen pemerintahan sudah bagus. Tapi magai nambah mau pemasola rilebok na tanewit. Banyak terjadi musibah. Akhirnya engkau mati akoro maka dia sang raja. Maja punna tania pamasena pung Allah Ta'ala mabela pula di kampota. Tetapi si tonga-tonga na iya ro mabelewe pula di kampota raja dan para menterinya dan seluruh rakyatnya lah yang jauh dari rahmatnya Allah. Pada di mana minasa mabela pula di pamasena pung Allah Ta'ala. Tegene buktina narik ko engka kejadian megalat da akatu kemaksiatan. Tegene pak botoi, tegene parinunge, tegene mak pacule salewe dan lain sebagainya. Hanya raja membiarkan itu. Sehingga ia pamasena pung Allah Ta'ala. Dia turu idi mabela pole di pamasena pung Allah Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Mabela pole pamasena pung Allah Ta'ala. Padahal ia sesungguhnya pamasena pung Allah Ta'ala. Engke macane rilebota.
sampai onrong nania wadinge turung ero pamasewe sesuai dengan alat birna ero pamase. Dinari komelo kina turungi pamase kampota pancaji kampota kampo ye wadewe malabi nang kay pamasewe nonnori lebota na sabah mage sikanne alat birna pamase na pung Allah taala si bawa angkangan na kampota malabir sesena pung Allah taala. Aku ni roriala asi perengarangar ne utuma barakae. Maka yang pertama tubunna rupa tawe les masjidana nania mancaji andre beri olokoloe. Yang kedua nyawana rupa tawe les uri Allah taala karena Allah yang menciptakannya. Dan yang ketiga sit dimi apunata inertu amalae mamuari amalata angkana tarima pung Allah taala sibaw madesing. Billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.